Ajiwi Kamadaya Baobing. The Tangkhul Expressway Office Friday Sotang Targat Kahir. Sinagai Taiwi, Mayor now Kaniwi Katimaramli, Madhada Mayang Sang Kami Wivang, Tangkhul Long now Bina Ukrui, Disili, Memorandum Misang Hider. ADC Bill 2021 Color Forest Act with Maramli Hill Areas Committee with Chairman Leishio Kashing Aina NPF Party with Niping Aya Nasan Marum Haida. Laikayang Ator Ajiwi TTE Pao Chungsangla Jajo in a Pami delay. Ajiwi Pao may saina Nanang Ramsa. The Tangkhul Expressway Office Friday Sotang Targat Kahira. TTE Office Hi Pungretang West near Somdal Fellowship BRTF Road Ukruli Kalaina. Haugapokli Kashunglak Aina Masarala Sagabai Aina Sarakasaji Teoma May Samsung the Office Abam Jamai Sakwi Haira. Chiwivang the Tangkhul Express na Yari Natumwi Kadom Kamijili Ningshila Marermana. Zadvagida Kalay Lila Natumwi Magachata Kagadom Kami Jinglu Gajihi Ngakauli. Targat Ranye Jili Babina Group of Companies with Chairman and Managing Director Dr. Thabali Thangjamna Masawa Sami. Social Activist Kala TTE with Advisor Ashangasana Kayawo Sada Razanga. BJB with Katana La Ecological Rehabilitators Associations with President Michael Shaiza Aina, MSPDCL Ukrul with Manager Soting Kashung Anina Kamataya Sada Rangaruma. Reverend Somi Gasomwashina Targat Chiwi Seha Sasangmia. Itum wing a chili Paume Vatlak Aina Leda Kalai Atam Lee the Tangkhul Express Kashoki Ning Panaya Gaji Michael Shaizana Pongshoka. The Tangkhul Express na Yari Wivang Ningai Kapai na Sada Kalina Kajihi Shitsanga Kala Channel Hi Maling May Vada Tangkhul Liram Gadadai the Wi Kamatha Kala Kashokazang Paumi Kawai Apong Sala Gragaji Shitsanga Shaizana Rani Jili Hangsanga. Musowa Dr. Thabali Thangjamna Electronic Media we kan khana pongli hang jitheda Yari Shangli Paume Bingwe Pungran Maramlila Hangsanga. Digital Media Malingsang Uda Paumekar Kahai Taran Print Media Hi Maring Rurluigi Gaji Tada Leda Kalai Atamli Digital Media na kan khanaji Kwising Palungrada Dr. Thangjamna Hangda TTE Songaya Mangava Mayranu Gajila Pongshoka. Ranye Jili Sharukui Gahai Psychorana the Tangkhul Expressly Sokangai Pongshok the Ningdong the Kagadomla Jitang Rock Haira. Sina Kaite with Mayor now Kani we Gatimaramli Matada Mayang Sang Kami Wivang Tangkhul Long now Pingna Ukrul with Disili Memorandum Misang Haira. Mawan Satu Gahai Tot Rajan Kashing Aina now Somi Lungleng Ani Kantui Gahaiji Kangaja Mitit Aina Maning Mana Yum Gatat Nada Maramji Takta Ngatingkui Pashok Miluda Shorkali Ngaushang Ngaudada Rada Pay Direct Magada Pangatangla Tangkhul Long now Pingna Memorandum Misang Gahaina. Memorandum Ji Misang da Tarada Pangatang Kahaira Ka Ari Ainatangda Ki Otka Mashokla Leda Kalahi Kakayak Otnada Maringapa Pongshok Haira. Tangkhul Naga Ungnau Long, Tangkhul Shanau Long, Tangkhul Kadamnau Sak Long, Tangkhul Mayar Ngala Long, Tangkhul Naga Long Zangda Migshok, Ultimatum Chili Aje Bigjang Tarik Tarada Kaniwi Alungli, Hanga Haimi Yumgatatli Kazang Bing Chili, Mutukui Kami Masapai Mara Kajiji Hang Haira. Kayona Bing Jili Tarik Tarada Kaniwi Alungli, Mutukui Mi Aka Mini Secretariat wi Office Psychora Tarik Tarada Kutum Tang Aina Shungmi Haura Gaji Hangmatin Haira. ADC Bill 2021 Kala Forest Act with Maramli Hills Areas Committee with Chairman Leishio Kashing Aina
NPF party with me being ayang ngasan ngarum haira. NPF Ukrul division with kathana being divisional unit with frontal wings being 43 Phunger, 44 Ukrul, 45 Chingai with Ming Ning Ping, Kazip Chili Zangda Karjan Saga Haina. ADC Bill 2021 Chik Kapung Nao Ping with Wang Kathada, Kanama May Kala Article 371 with Azingli, Kapung Nao Ping with Mushun Kathada, Mima May Highly Gaji Maramli, Nasan Haira the Hanga. NPF with Kabangkui Gahai, Ming Ning Ping China, Kashap Aina Tangda. ADC Bill G Manipur Legislative Assembly Li Kwika Kawai Sara Kala Magashoy Bill G Pas Sara Gajihi MLA HAC Chairman Leshio Keshingna Kazip Chili Hanghaira. Lagabag Ukrul District with Long Nau Pingna Hill Areas Committee na recommend Kasa ADC Bill 2021 with Maramli Nasan Kawai Aya Kazipda Bill G Assembly Li Mangazek Mirang Laka Aina Tangda Shorkar with Go to Hills 2.0 at some boycott Kasachili, Kadom the boycott Savashum Ragaji, Ponglishit Hider. At some NSM KSO GHQ TNL TSL TMNL TKS KSO Ukrul Kala TNWL Zangda Kagazip Chili Tudak Tada ADC Bill 2021 J Ngazek Mikhavai Manipur Shorkarna Manipur Legislative Assembly Special Session Kwikami Palungra Gajihi Pohira. Chiang Sod Tampakwi MLA Pingli Hill Areas Committee member Sakavai Gabangasang Assembly Speaker with Dugup Tahai Gasaji Acha Hontang Kwishok Kamiwi Maram Long Nau Ping China Mukwi Sangmi Mana Gaja Speaker China Kami Maramji Article 371C Aina Assembly wi Ainli Mapan Manada Pongshok Haida Itumna Paning Ong Pai Gaja Assembly Speaker na Dugup Tahai Gasa Kwishok Kamiwi Maramji Constitutionally Nigahaili Matungda Kasawi Vangna Majila La Assembly Session we Ainli Mangayila Saga Haina Chiwi Vang Tugupji Kwigshok na Majila Skate Holders Pingwi Ngachaili Pap Kada Kwira Kawai Kwigshok na the Speaker Jina Hanga. The Tangkhul Express with talk show Hapok Haider. The talk with Sorintan Haurai Gaji Rania Hi Hapta with Saturday Guptang Gajida Nazin Pung 7:30 li YouTube li live Zatmira. The Tangkhul Express na Rungkami Ngasan Ngayay Hili Tangkhul li Liram Ngadadai the week shock zang Yarina Matame Shakwi Kala Taikwi Kawai Apong Aka Kwira Kami Kasana. Talk show Jiwi Kareng Ngasan Ngayay Ayasada Oja Senior Advocate Daniel Ramsan Li Karajan Kasa Sampang Haida. Tangkhul wi Leilon Kashung Mai Mangava Mai Kawai Tangkhul Leisak Long na Excellence Award Mikida Leidalai. Leisak Kamatha Kathem Chungmai Shok Kawai Apong Ngadadai the wi Saman Mi Kawai Ngaran Haida Tangkhul Leisak Long na Hanga. Migi Gaji Saman Ji category Jishat Lei Gasali Mathalak Aina Sharuk Kwimi Kahai Kalona Ping Wivang Mujuk Mida Mathamikap Samida Kale Lei Gater Hogapogli Mathamikap Gaji Yarina Jahan Pai Makeup Gaji Dukan Kalona Ping na Ningjang Makeup Gaji Ningjuk Mathamikap the Sagashok Lei Pa Makeup Gaji Lui Kavanao Odyur Kwiung Kwishok Sakami Hikadatawi Saman Lei Sadakale Pingli Mirada Tangkhul Leisak Long na Ngaran Haira. Tangkhul Leisak Long wi Excellence Award chi Long chi wi Kumbai Gazip Zingumba April Kaying Gajangdi Yaumi Kidaleya. National People's Party wi Kathana Meghalaya Chief Minister Gonrat ke Sangma Party member Pingli Sambangavai Aya Imphali Ungzang Haira. Sangma hi Zingumba General Election wi Maramli Ngasan Kawai Khani Thangwiwang Kaungnada Hanga. Ajiwi Kaung Hili election wi Ngaran Ngayay Yekshok Kawai Kangasan Aina Ngasoda election wiwang party wi Minganing Kibana Samamay Nikala Kajiwi Digubla Kwirada Comrade Ke Sangmana Hanga. Yarili Tangasakli Gaja Datubi Talui Ukrul NH 102A Shongfuji Paibungli Ngalungkum Kahag Hagvada
Shat kham haida maphau pai la leida hanga. Ngalung khum bingji khalang thui khwai ka sali zimik shok khani kathum thang zanghau la pai da leida lei. Chitha da sada kachi kathana hanga hai shongfu jiwak aina ngarui akha arema ngasa pai shina kachi yarui thekhang sakna. Manipur we may committee ot kasabing we Joint Action Committee na atumwe talop matai sangmi khawai kapo sarkarna mayami haira. Manipur Electricity Department, Manipur State Power Company Limited kala Manipur State Power Distribution Company Limited we Joint Action Committee na 7th pay atishuda talop matai kami khawai kapo maheng sangmi mada chiwi maringapha pongshok da strike sara gahaina. Ara sarkarna athumwi talop matai kami ragji mayami luda strike sa nasam haira. State sarkarna mayami ghai thili Imphal wi abam Thangal bazar Pauna bazar kathali mai mara ka sa chila ara ra haira da hanga. Athumna strike sada mai machu ho khamina da pau kai khana hangsai kha Joint Action Committee jina kahang atishuda athumna thai laga mai machu ho khami maningla shoi gahai khalai masamila leiga sana. Sarkarna talop matai mira kaji mayami hai salala tuimang aina kahangji mashit sangremana. Chita da sada ngashit kahai otsak aina la saranu kaji hi Joint Action Committee jiwi convener ti Shayam Nagor na hanga. Sarkarna otsak aina sashok khawai thara thangwi ultimatum la misang haira. 2019 kum kazing kakangli saza gahai pingli khangajon miranji mishok khawai Manipur Hills and Valley Relief Demand Committee na sarkarli pohaira. Hangda khalai khangajon ji state sarkarna ajiwi tarik tharada phangawi alungli mamishok akha makhamaya sajithai phok haurada Relief Demand Committee jina hangmathin mi haira. Manipur Hills and Valleys Relief Demand Committee na migshok release li kahang state sarkarna 2019 hi kazing kagang gumna da taga haina kala kazing kagang china maram sada kharing kharagli saza gahai pingli khangajon mi pai khawai field report khuilaga chiwi atishuda maram chi Ministry of Home Affairs li misang gahaina. Chitha da sada National Disaster Response Fund NDRF na Manipur li 2020 kum sanction sami gahaina. Ka state sarkarna mami gshok wiwang saza gahai pingli lansin chotlak aina leida committee jina hanga. Kapung naula tambak naula kazing kakang jina saga zeli kazangbing kasangka chotra haira. Chita da sada hangda kalai khangajon miranji district kajida wi district disaster management fund wi account li sangmida saza gahai ping wi account li sangmi reno kaji chief minister li ngakaw haira. BJP MLA katumna achakum resignation letter mig sangji Manipur Assembly Speaker na maya khamiji ngayi da Manipur High Court na tuida tami gahaili kheta plea thag sangji Supreme Court na maheng sangmi thura. MLA katum ngachaili ti thangzalam haukip na High Court wi tuidak chili makhamaya thag sang kasana. BJP MLA katumji MLA wi member masali marada resignation achakum June marang tarik tharada shinidang Manipur Legislative Assembly Speaker li misang haina. Manipur High Court na tuita kata atishuda resignation kapit aina migasangji kachi kathana kabida semkhui baphada migasang maning mana. Record na kajithai aina tangda resignation ji MLA pingjina khalata migasangna. Jili ningmong gabai maram malay lak mana la resignation maya khami speaker jina tuidak kotot sisi khui papa hawa gajila malay mana da ta haina. Kakhalatwa misang gahai resignation letter ji accept sahaw kada BJP MLA kathumji resign sa gahai aina zadra kajina. Chithada High Court da tui kupsang gahai chili High Court wi tuidakli makhamaya petition thagasang atishuda resignation ji khalatawi ningkhan aina maningla kaji kathana tanti aina
namda migsangna hanga la makhuisang rang laka speaker na khika khangathing malai manada resignation accept kasaji mamashung manada kahangna kha khi mong aina dandi samphang hau khibana kathada khandam khala petitioner china ngari kahai maram maphaiji thairer mada Supreme Court na maheng sangmi thura lang maida chithada khalatawi ningkhanai na maningla mina machita sakangsak leilak sa akha petitioner police li complaint thasanga mathasang khala Supreme Court na khanghan tharan mathasang manada petitioner jiwi council china nghan kai BJP MLA Samuel Jendai S Subhas Chandra Singh kala D Thangjalam Haukip Atumping hina Atumwe resignation accept sayada assembly na kashok chili makhamaya kajicha ngadadaida high court li thasang rok kahaina atumda kahang atishuda resignation migasangji atumna kajangkat misangaida ningkhana ina migasang maning manada hanga resignation accept saga haiji revoke sami khawai kapo kasana Prime Minister Narendra Modi wi kapharazimik shothang BJP ot kasana upingna rijum nauping COVID-19 ari kap kakhwili kuzumi khawai khangaran sadalai ragara tarik tharada shini thang hi PM Modi wi kapharazimik shona kalachi thang hon BJP workers na booth kajida yarili COVID wi ari kaphui khawai kuzumi rada BJP President JB Nadana hanga Nadana gahang atishurda BJP na mi machine lak tharuk hang jishat kadali hangda khalai rani chiwiwang tamchithai haida bud kajida shinaw akha mayarnaw akha da rijum naw pingli COVID ari kakabli kagazum wiwang volunteers khnini haimirada hanga National Institutional Ranking Framework wi mathame gap kaje hangphanga ngachaili Regional Institute of Medical Sciences RIMS Imphal la jangdalai Top 50 list chili Northeast wi aina Manipur wi RIMS mang jangdalai Achugum wi ranking chili RIMS na hangmati da kagathumali jangdalai Achagum na thumrada kajishat li jangsaya Manipur University wa shaka hangjishata kagathumali jangdalai National Institute of Technology Manipur na rank shaka tharada khamateli jangdalai Achagum NIT Manipur rank shaka hangphangada kajishatli jangsaya hangda khalaikum kajida wi ranking hi India ngalai wi college kala universities thingtharukada ngadam yanglaga Ministry of Education na rankji shokmimi kajina Women and Child Development with Union Minister Smriti Irani Zimiksho Khani Thangwiwang Imphali Ungdalai City Convention Center li Social Welfare Department na Rungkhami Poshan Mawi Ranye lila Irani na Wazangda Rashtriya Poshan Mawi Maramli Matuimi Haira Irani na Angangwati Workers Pingli Medicinal Plants la Yaumi laga Workers Pingli Kharjanda Sarada Hanga Kala now khawai now ne kashiman kala adolescents shinau pingli Nutri Kids la yaumi kida leya Irani khaung hili CM N Biren Singh lila apong ngadadai da wi maramli ngasan ngarumra da hanga kala aja district Panchayat Resource Center li sagi kiji ranyai akhalila wazangra da hanga aja matang Smriti Irani na medicinal plants kling ranyai akhali zangra kala enamia kem akhala ana hapok mi gida leya state we portion cycle rally aina portion work la union minister china flag of sami gida leya ayang zin we report atishurda Ukhrul district li COVID positive mi tharuk sampanglui haira COVID second wave karahili Ukhrul district li arira shungda COVID positive sampanga hi aya we tharuk je zangda thingha shapanga thumrada khani kashung haira Ukhrul district li aya aina tangda COVID vaccination kap mi gahai machine thingmagada chishat shapanga magada kathum ka haira chiwi ngachaili thingtharada chiko shajishat hangjishat da akhana first dose kap ka haina kala thingjishat shatruk hangmati da khanina COVID ari paida kap haira da hanga
Zingum Tarada Jishat Aina Hang Matida Mati with Alung Li Kalay, Mi Machine Ting Tarada Aga Shajiko Makuna Gab Hider. Zingum Hang Matida Panga Aina Hang Pangada Chikowi, Lung Li Kalay Machine Ting Mati Shajiko, Hang Pangada Kanina Gab Hider. Gala Zingum Hang Taruk Aina Atumbing, Tingutum Shataruk Hang Matida Jishatna, COVID RG Gab Kui Hider report China Hanga. Ayawi report atishure Manipurli COVID positive mi machine shakani hang chigoda kani sambanga. Aja hondang ngazin aina habok da aya ngazin take a quick COVID positive case Imphal Westli shaka hang pangahina Jungmegap kachili zangdale. Imphal Eastli hangmati Tamenglongli Tarada Chiko Churchanpurli Tarada Panga Ukrali Tarada Mati Kamjong aina Senapatili Tararip hina kajungli Zangdale. Twig high pung magada mati wi alungdi COVID kazat aina mi khani thisang haira. State wi COVID recovery rate 96.02% aina leida hanga. Ajiwi kamadaya baubing nganangrum lishitsa. The Tangkhul Express wi office Friday sotang targat ka haira. Sinagai thaiwi mayarau khani wi kathimaramli madhada mayang sang khami wi wang Tangkhul long now being the Ukrul with this silly memorandum misang hider. ADC Bill 2021 Color Forest Act with Maramli Hill Areas Committee with Chairman Leishio Kashing Aina NPF Party with meeting Aya Nasan Marum Hider. Aji we bow hena ngachang hider nganada clay nadum zai korale so kamia zimik show ngasaserena.